Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Инам хе специал накунем, майка ҷинҷа пӯшидем ки дар комментария нависед ки чиро майка ҷинҷ пӯшидӣ. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошад. Дина кати ҳамсарам рафта Сбербанк ва паспортша гум кардем. Ман инаи видеоро камоз видеоро тамошо кунем да. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Хай каседа ки билет самолёт дар кор бошад, номерои WhatsApp ман +7 910 486 676 дар WhatsApp фақат занг занед. Ва имрӯз паспорти занма карочи гум кардем. Кати Сбербанк рафтем. Ай хотириш буроварда паспортша. Ай хотириш буроварда. Ҳарчанд ки дар дуни паспорт номери телефони ман буд. Фаҳмидем бародаро, ина номери телефони ман. Кани дар камера метавонад то бесос нишон тем. Хулоса агар бинан номери телефон ман нависта мондаги бинам дар дуни паспорташ. Дар дуни паспорташ карочи Сбербанк мерава. Дар Сбербанк ман саросимаш кардам каунтар. Буромадан дар кисаш мемонам мега ки карочи ай кисаш меғалтан. Амира як компютер карочи меова дар номерои ман занг мезанам мега амихели паспорт ёфтум. Биёин ма ози пеш Сбербанк даем. Мо уже хона омадем ба ҳазур дар хона чой хӯрда будем. Бо ина бози гаштем рафтем. Паспортша гирифтем. Бо ба сӯи хона рафтем. Барам ка фоидаи ҳамин номер мондагӣ ин ҳамин ка фоида кард ки ина номер. Ҳамин ка фоида кард ки ёфтан ҷош да занг задан рафтем паспорта гирифтем. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад, обод ва сарбаланд бошед. Ман дар хизмати шумо. Видеоро диден? Бисёриҳо дар комментария нафаҳмиден мақсади видео чӣ буд. Ман ина бо видео кардам ки мақсади видео ҳамин буд ки дар дуруни паспортотон номерои телефонтон нависен. Вақте ки паспортон гум карден, паспортон ягон кас ғалтид мисол ёва дар шумо занг мезанад, паспортон метиҳад ва диданги компире ки паспорти зани ман ёфта буд, мо занг зада буд, мо 5000-ош додем. Компирам хипла дар дасташ гирифт, гуфт это для чего? Ман гуфтам барои паспорта ёфтагӣ. Гуфт ин пенсияи мана қариб нимаш мешавад. Гуфт пенсияи ман 13000 гуфт ин пули ман дар кор нест. Гуфт карочи пули шумо. Ман просто ҳам ёфтум, гуфт дар шумо занг задам. Компир карочи 5000 пула нагирифт. Фаҳмиден? Бисёриҳо дар интересни буд ку чӣ шуд компир. Хулоса гап бародаро апа хуаро дар дуруни паспортотон номерои телефонтон монен. Вақте ки худо нишод яки ғалтон немонде, телефонтон да занг мезанад, паспортон метиҳад. ин ҳамиқа гап буд, дигар проблема набуд. Дар комментария оли ман комментариҳои бисёрта хондум, дар байдаки цвет задагия, ғалтидагия ҳар хел гапҳо гуфтем. Бародаро ин видео бар фоидаи шумо буд ки шумо яки паспорт гум кардем ки дар дуниш номери телефонтон набошад, шуморо ёфтан қин мешавад. Ҳама одаме ки ёфта бошад паспорти шумо. Барам қад номерои телефонтон нависен. Агар худтон нависта натонен, ягон одаме ки дар пештон нависта метонад, номерои телефони шумо нависад, дар дуни паспортон ягон проблема нест. Обод ва сарбаланд бошед. Яки ягон кас дар билет самолёт дар кор бошад ки билети поезд любой точкаи рӯи замин, самолёт, поезд любой точкаи Россия. Номерои WhatsApp ман +7 910 486 676. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек серьезно гений, то есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте, я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео! در خدمت هستم بی یگان ممانعت بی یگان مشکلی کارهای شما را البته به انجام رسانده ایزادند. فقط البته دوستان عزیز وقتی که این کانال را شما دستگیری میکنید البته که شما را دستگیری میکنند. وقتی که شما البته کانال را جوی میکنید حقیقتا البته نمیشود که کار شما پیش رود. برای همین دوستان در حقیقت میگویند که یعنی وقتی که انسان در حیات یک نفر را دستگیر میکند، یک سخنی خوش میکند و برای پیش بردن کانالش مبارزه میبرد، البته که آن نفر هم حرکت میکند که این نفر را دستگیر کند. باقی برای شما دوستان عزیز برنامه میخواهیم.